mu mujyi wa Kigali. Attention, funga umupira w'Ombolengo garura umupira muri penalty ashakisha bita play yawutera nabi hanze. play umupira timinga nabi Robertinho play nakira ari marafana Rayon Sport mu byukuri. Uyu mpira wari mwiza cyane kuri mukwaji moja ariko awutera nabi nyine pase nza cyane y'ubwenge Ombolengo riturutse ku ruhande rw'uburyo ayimuha neza muri penalty abaterera penalty arayihindura neza wenyine nta n'umuntu umwegereye wenda ngo aratuma awutera nabi. Umupira ntawukira ku kirenge neza awutera hanze. Oh la la hanze kabisa. Iminota imaze kuba 35 harabura 10 yonyine igice cya mbere cy'umukino kikarangira ubusa ku busa. Abantu bo muri APR diaspora tubasuhuza cyane, azoza aba diaspora bafana APR Football Club barizamukira barereka turebe. Attention aracyacenga iragwa hanze aragacuma neza cyane arawutwara Claude. Attention ukura hanze ariko baravuga bati nimukomeze barizamukira Ruboneka kurura umuntu hariya bya Kinyarwanda Suleiman Dafe Ruboneka banyuramo kubaganya abantu banyuramo nyanyagira kabisa yihuta cyane. Uyu munyamara aravuga ati watibama kuko batwigishije uko bigenda batwigisha ko nitubura umupira tutazajya tubura umuntu. aramusimbukira afata inugwa arakubita hasi. Karita y'umuhondo kuri Suleiman Dafe ariko kozi koza ryari rikenewe ko Ruboneka yaragiye kandi Lamine Ba Omedi na Watara bose bari imbere ye. Ariko uyu mupira Robertinho abwiye Karangwa Juste umusifuzi wa mbere igitambara ati umupira barawukura hanze y'umurongo ureba ntugire icyo uvuga. Ubwo rero yarawutwaye yitwa Ruboneka birangira bamuteretse hasi agira ikibazo ku rutugu ariko nabona byutse. Aziz Basane kuranya bajya kumushyushya no bitakana mugire Roger kubera ko abantu bitwa bandayishimiye na Dafe nawe ntagara 100% muri game. Fitness wapi? Fitness hasi. Umukinnyi mwiza ariko nawe cyakeneye gukora cyane. Kofra Chipaperi. Urabona? Itagangurirwa. Ni indege. Kofra Chipaperi. Attention. Kofra Chipaperi ara ishoti hejuru Yunusu hejuru. Kabisa itera kure cyane. Yunusu bamwita Traore kazina bamutazi imbere y'izomu arigwisha nta muntu umukozi wamusifuzi atahaguruka ntacyo wabaye. Gonga n'umutwe neza cyane umupira kwa Mamadusi. Ruboneka arakwica Gilbert hato hanze Gilbert arawamura utakure cyane kabisa. Banyarwanda mudukurikiye babyeyi mumenye ko kuzigamira umwana wanyu amashuri akazayiga ameze neza cyane ari by'agaciro gakomeye cyane. Kana kanyenyeri 177 ushireho urwego uhitemo kane winjiye mu murage w'amashuri hamwe na Prime Life Insurance ibintu byose bikagenda neza cyane. Urazigama yere ku biceri 200 ube ubashije kuzigamira umwana ariko unamufatiye ubwishingizi muri Prime Life Insurance irahari ko bwawe kabisa. Attention umupira hagati mu kibuga Rayon Sport barazamuka bihuta cyane umukiranye umurongo mu kigo kabiri kanamugera Roger ufite arayipasa kwa Paple yashyira ruguru mu ruhande rw'ibumoso. Attention bugingo kimara uzamuro kona Rayon shira muri kona arasimbuka uwo bita Yunus akura umupira waruzamuwe na PH24 bugingo Hakim yarazamuye cross nziza cyane ariko aratabara umupira ashyira hanze. Kona ikipe ya Rayon Sport kona ikipe ya Rayon Sport kuri minota 73 iminota 73 harabura iminota 17 90 kuzura ubusa ku busa Rayon na APR muri derby 2000 Corin Thousand Hills Derby. Kona ikipe ya Rayon Sport. Attention zomuro kongana umutwe umupira bawukuraho Pirwa ruko kwa bugingo Hakim mu ruhande rw'ibumoso arasobya amashoti umuntu hariya ku kibuno. Pirwa ruka kwa Ndayishimiye Richard asubiza umupira inyuma ku muzamu Kadime Ndiaye atera umupira muremure. Attention control baramutega ni coup franc ikipe ya Rayon Sport hagati mu kibuga kana mugire Roger baramutega
hagati ya Ismael Pichu ndetse n'uwo bita Dawuda Yusuf. kofre kipe Rayon Sport hagati mu kibuga. kofre kipe Rayon Sport hagati mu kibuga. ariko kuri abantu muri stade baje kuza baje barahari ziko bya bihumbi twavugaga birarenga birarenga twavugaga 30 byarenze kuno hejuru harenda kuzura 40 nga 33 na bingaye gutyo arabona mu nk'icumi. Attention kufra bareyo barayikaraga mbere zomo perwaruka kwa Denis Omedi. Attention arabasiga n'umutuku ni ya mbere yewe isko hahandi ntabwo yamuhaye ni ya mbere nibyo ni hambere twagize ngo yamuhaye ndayishimiye Rishari. karita y'umuhondo ku ikosa ko rero uboneka yaramucitse ahitamuraha ikarita y'umuhondo na kufre kipe ya Peri. Nibyo kosa ryari rikenewe hagati mu kibuga ku murongo w'abanyikibugamo kabiri. Kosa ryari rikenewe kubera ko ruboneka yaragiye bari kuba basigaranye na Mamadusi n'umudefanseri umwe Yusufu Sport ifite ukuntu iri kugenda yose ikimarayo cyane. gusa Rayon Sport navuga yuko iri hejuru ya APR mu gice cya mbere mu buryo bugaragara. ubwo nibyo tugiye kwinjiramo. ese bari gukina gute? uruhande rwa APR iminota 15 ya mbere babonye amahirwe cyane. byasaga naho Rayon Sport yabanje gutinya. APR yatangiye ishaka nyine guhita yataka ikabona igitego hakiri kare. Rayon Sport iguma inyuma, ariko APR igihe imaze cyose iri kumwe n'umutoza Darkonovic. mu biganiro nagiranye nawe personally yambwiye ko ikintu ari kurwana nacyo nongeye kukibona uyu munsi. ari kurwana n'ikintu cyitwa final pass. Passe ya nyuma itangwa ite? Passe ya nyuma umuntu ayirekura ate? Ayirekura ryari? Ayitanga ifite ukuhe kunoga, ihe finesse? Mu bigaragara APR iminota 15 ya mbere abonyemo amakazi yagera kuri 3. amakazi ya Baramineba, amakazi ya Bakiwanuka, Baomedi bagiye babaha baro akaba ari ku ruhande nta mukinnyi n'umwe umwegereye asa n'uturuka muri corneri yasunika baro rimwe kabiri kugira ngo agabanye espace intera yaho agiye guterera umupira n'uwo agiye kuha ahantu ari, bikamunanira gusunika baro rimwe kabiri kugira ngo byibura yegere uruga rw'amahina atange baro muri penalty ayiha umuntu areba neza begeranye hatarimo inzitizi nyinshi. ariko bagiraga ikintu coach wabo yambwiye Darkonovic, nekereza ko araza no kwisubira muri badatsindiye match, ikintu cyo kurashinga ibyemezo by'abasore ba APR mu busatirizi. umukinnyi byibura muri APR kikwereka uburyo bafite icyo kibazo usa n'ufite touche iri technique iri ku rwego rwo hejuru n'utayizamu Watala igituma mubona atanagaragaye cyane hagati y'umunota wa 15 na 45. Watala buri kanya byamusabaga kugaruka hagati akikorera akazi ko gutunganya umupira akawusiga mu mpande akongera agakora urugendo rwo kwiruka ava hagati mu kibuga ajya mu rugo rw'amahina kugira ngo baro bayimusangisheyo. ibyo biterwa n'iki? Mediane ya APR ahantu hari umukinnyi utwara Mineba n'umukinnyi uburyo bwo gusaba umupira akawusohora akawujyana imbere biramugora cyane. n'umukinnyi akina ma numero 10 akina neza mu bitugu bya rutayizamu wakizera ko ashobora kumushaputa baro niza igarutse deuxième baro ndahita nyishota nyishyira mu izamu, ariko ntago ari wa muntu ukreya ibyo mu Giswahili bavuga ngo kamupa kampatia cyangwa ibyo tuvuga ngo ni one touch guhererekanya baro nyine ku buryo nicyo bita kwani mu mukino. no kuvuga ngo nukufata ukagushingiraho baro zikakunyuraho ukaba ikiraro gihuza mediane na attack. niba arebye Darko kuri bench kwizigira yasubiyemo ikintu cyo kubwira abakinnyi ba APR ngo mwegerane, ikintu cyitwa compactness. yababwiraga iki? muri gusiga intera hagati yanyu na rutahizamu wanyu, bigatuma Rayon Sport hagati hayo hisanzura cyane no muri defense yabo bakisanzura mu gusohora umupira. byatangiye guhera ku munota wa 15 byagendaga bite? APR bazamukanaga uwo mupira, bya byemezo byo guhutiraho byo kurashinga bagasohora umupira bawujyana mu mpande, bawuhindura defense ya Rayon Sport ikawufunga, yawufunga ikabura menace kuko nta bakinnyi benshi bari muri box ya Rayon Sport ngo bahite bashaka ukuntu nyine bawaka batari barenga ikibuga cyabo. icyo Rayon Sport yakoraga ni iki? bafite umukinnyi yitwa Richard hagati. Richard arafata baro
akayikinisha ku ruhande umusore yitwa Bugingo. Urwo ruhande ruriho Papley rukabaho na Keve uza kuhahengamira. Icyo Keve akora ni iki? Icyo twita kwani mu mukino je Keve akura umupira ku ruhande akabanza akawusubiza hagati. Ikintu cya mbere bateje muri APR ni iki? Niba twubakiye baro ku ruhande exit yayo tujya gukora atake yacu, Keve ayikura hagati akabanza akayigarura muri mediane ari kuba yasanze wa Richard na Dafe bazamutse, hanyuma kuko batari kwatakira ku ruhande rwa Iragwa Haje ari kuba yajemo hagati agasanga afite abakinnyi batatu ashobora gutanga nk'umupira, kandi Keve agira icyo bita ikirenge cyiza passe, the way he strikes the ball ni ibintu bidasanzwe, atanga ma look no pass atabaho, baro iva ku kirenge kigera ku muntu neza bakayitunganya. Ndimo nakubwira ngo barenze umurongo abanyemo ikibuga kabiri. Icyo rero ikora ni iki? Abo abakinnyi wa undi Papley wari uhagaranye na Keve aragenda ki project akajya mu cyo twita demi espace, cyangwa se niba ari Omborenga kuko yibuka ko Haje yari yaje hagati ku rundi ruhande hirya Omborenga yirukaza muri demi espace. Demi espace nihe? Niyo mpamvu muri kumva rugangora buri kanya ngo Rayon Sport imbere zamu birakomeye. Demi espace ni hagati y'uyu murongo barenguriraho n'uriya murongo winjira neza mu rubuga rw'imikino ariko uturutse muri corner. Wivuga uyu nguyu utambitse uri ufite akantu k'agaheto imbere, ndumva abantu ndi gushanyiriza ikibuga bacyumva. Reka uyu murongo muremure utambitse yinjira mu rubuga rw'amahina. Hari iyi mirongo yindi ibiri yo mu mpande, umwe uri iburyo undi uri ibumoso, uturutseho baterera corner ujya mu rubuga rw'amahina. Hari umurongo waciye unaturuka mu yindi kona kugira ngo yinjire mu rubuga rw'amahina. Hari umurongo waciye iyo bahategeye umuntu ni penalty. Aho hantu iyo espace yayo hagati yaho barengurira no murongo yinjira mu rugo rw'amahina niho Rayon Sport inyuze imipira yayo. Uko kwi project bibagabanyiriza iki? Ntabwo Rayon Sport ikunda gukina crosses nka APR. Ntabwo revuga ngo umpere hano barengurira ntere cross. Oya, bagabanya espace. Umuntu ari project cyangwa se asa n'uwirashe nk'umwambi akegera urubuga rw'amahina kuri wa murongo winjiramo. Iyo bamuhaye baro rero teje bumva ko ni intambwe imwe agahita yinjira muri box. Izo baro ni suri kumva buri kanya zaciye ibintu ngo biramahire baramukuruye ni penalty si penalty. Nguwo Papley bahinduye umupira kubera ko bari hafi ya bamwegere bamureba arawuteye ugiye hanze. Ngaho imbere zamu rya APR biri gushya bigatokombera buri kanya. Noneho reka rero barirenge APR ikosi rwitwara niri. Ari na mpamvu bana bagurukije abakinnyi mu kanya turabigaruka wenda nunyemerera netugira umwanya wo gusimbuza. Niki kiri kugora APR? Darko yahamagaye umuzamu kabiri baraganira. Birasa naho gardien yizeye gupasa abadefenseri be ngo bikureho imipira bayijyana imbere. Ngo APR iri gukora build up ihereye inyuma, gardien arafata umupira akawuhereza abadefenseri mu kusohora bya bintu nakubwiye. Reye abakinnyi bayo ntibatinya APR, baje neza mu kibuga cya APR barwita akora pressing ako kanya. Keve yiruka, biramahira Bedi yiruka, Haji yiruka, umusore yitwa Papley yiruka, bakabajagajaga bakabegera. Iyo insecurity bari guhita bagira iri gutuma barashinga n'ubundi bya bintu nakubwira bakajugunya igipira. Reye gatireke pericyo bita deuxième ballon ikongera ikabamanukana. Yamuhamagara amubwira ngo byibura kuko ubona dufite menace muri build up, gerageza kudegaje imipira uyijyana imbere. Ariko we namusabye ikintu nge nakirebaga n'amaso yikinisha abakinnyi bo ku mpande, kuko Rayon Sport iri gushyira abandi imbere ba pressinga, noneho kabiri na gatatu babo bakabura abaza kubafasha muri couverture inyuma. Ari kuvuga ngo koresha Kiwanuka cyangwa ukoreshe Omedi, izo baro zidegaje uzijyana ku ruhande kuko no hatari abakinnyi benshi ko muri mediane uzema abakinnyi. So nicyo kintu ari kumusaba, sinzi niba gikunda. Ariko ndebye nk'abasimbura ba APR ndabona hagiye kujyamo babiri deja, hagiye kujyamo nakubwira abakinnyi Dawuda Yusuf, hagiye kujyamo na Gilbert. Ahubwo gira icyo uvuga kuri abo bakinnyi bagiye kujyamo, ni option nziza, baraza kumufasha muri ibyo bibazo yagize mu gice cya mbere cy'umukino. Ubundi mediane ya APR batatu bayo ari we twavuga Pichu wa mu emission yo gukina Keve yamugoye, ari gukina Keve. Ruboneka ni uri gukina umuntu yitwa Lamine Bana amubuze. Impande za APR zombi n'aba wing back ba APR nje ndusimbuza tactically nakuramo bano bakinnyi babiri b'abagande bo ku ruhande, Kiwanuka na Omedi nabakuramo, hanyuma nazana Ruboneka nkamushyira ku ruhande, Barafinda nkamushyira ku rundi, nkongera Dawuda muri mediane. Dawuda agakirana na Pichu ari nk'abarekiperateri babiri. Iyo option ya mbere yo gusimbuza. Hanyuma nkaba nafata umukinnyi witwa Ruboneka gahengama ku ruhande, Barafinda ari ku rundi, hanyuma Lamine Ba agakina 10 rutayizamo yagumamo nta kibazo. Bitabaye ibyo the other option ishoboka
niyo kuvuga ngo ndakuramo Lamine Ba nsimbuze poste par poste, wenda nkuremo n'umukinnyi wo ku ruhande, ariko kuki ndi kwensista kuri Lamine Ba nuko nimero 10 APR bisa naho ariyo yananiwe cyane, ariko ashobora kutamukuramo agatekereza wenda kuba yasimbuza undi mukinnyi swate nka Pichu cyangwa se mu bawinga. So, afite abakandida bane bo gusimburwa. Hanyuma afite Pichu, afite abawinga babiri, afite na Lamine Ba. Yakora impinduka uwashaka agaswitchinga uko abishaka. Abakinnyi batatu bo gusimbura nubwo yamaze guhagurutsa wenda barafinda na Dauda, ariko umukinnyi yitwa Nibizi Ramadan ni umukinnyi agomba guha iminota muri iyi match. Iyo ni kuri APR. Kuri Rayon Sport none tujye kuri Rayon Sport pa play, wabonye uburyo bw'imikinire ye buratanga ibisubizo bitewe n'ibyo Robert Nyeri yapanze. Nago igihe cyo kwinjiramo cya Basana riki aze ko habasa n'iminota sinone ariko aze kuyimuha. Niba ubireba batangiye ari gukina ku ruhande, ariko byaje kugaragara ko adashobora kugera pace umuvuduko. Nago yihuta. Kevin nka kapiteni, Kevin n'umukinnyi ukina asoma umukino, yamubwiye ngo jyamo hagati ku 10 kuko niwe ushoboye nge nyine ku ruhande. Baswitchinze Kevin uri gusaba izi baro zo mu mpande, akaba ari ujujugunya mu mademi espace wenge navugaga. Now uko iminota igenda izamuka kuko akagege yabaye menase cyane, nge naza gukoresha umuntu yitwa Basane byanze bikunze, kuko Basane afite umuvuduko, afite pace. Rayon Sport mwibuke kuko idafite rutayizamu w'igitangaza cyane nka Foru Nganya ugaruka hagati ngo afashe muri build up, nikoreshe umuwinga uderanja. Ubwoba umutozo wa Rayon Sport ari kugira n'ubuhe, ni nabwo abafana bose bavugaga ngo igitego cyavaye tutamufite. Wibuke ko pa play byibura n'umukinnyi wakwizeraho gutera mu izamu kurusha Basane. Imibare ya Basane yo gutsinda iri hasi. Nicyo kibazo ubona Rayon Sport ifite. Batekereje umuntu wabahereza byibura ibindi bitego mu maguru ye, asanzwe bitsinda no mu myitozo atsinda ibitego byinshi. Ariko uko mbitekereza so far Rayon Sport nge nahereza nka 60, APR nka ya 40 uko bakinnye igice cya mbere.